8.000-an Mas Bos. Pinten Mas Bos? 8.000. Nggih. Pinten? Nggih, monten. Iki rasa apa? Rasa coklat. Niki rasa coklat. Bebas sekali, Mas. Nggih. Sing kalih sing ijo tadi. Oh, ijo setunggal niku setunggal. Nggih. Oke, siap. Kita kuning-kuning, bang kuning. Baca Mas. Pada. 6 8 9 2 Nasi ya. Mas. 1 2 3 6 9 Ala usut dan alon-alon yuk alon. Barang panas, barang panas. Oh, matang Mas, matang. Iki jenengannya apa iki? Panas oke. Pukis. Pukis ala Banjarnegara. Oh, gombong. 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 Bandar oh ya. Lebih medok lagi. Ya, saya malah justru lebih. Nek menurutku sih lebih iki ya. Harga jual 1.500. Iya, 500 ya. 500. Makanan paling murah. Paling murah, meriah, oke panas, hangat. Panas, hangat, dingin sama 500. Ada bahan. Ini bahan bakunya apa sih, Mas? Boleh ya tepung mana? Tepung terigu, gula, santan wis. Nah, Tepung terigu, gula, santan, bahan baku utama. ayo wawancara ge, Pak. Arep mlebu kae Internet. 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 Mlebu RCTI lah wengi siaran langsung. Wow, keren. Mas Roni. Mas. Lah skingene sarapan dhisik, Mas. Oh, sana kene ben cadangane oh bingung. Mas, boleh dicoba. Boleh. Tapi nyobi mawon, Jiran. Jiran saya nyobi. Minyak iya. Sawet ae, Mas. Ya sawet ae mburi. Lihat adonan. Nginceng. Enak, Mas. Gimana rasanya? Maknyus. Ya, rasanya Enak tenan. manis. Ya rada ada agak gurih. Pokoknya top. Soal harga? Murah. Murah meriah. Yes. Jamin makanan ini paling murah di dunia. Hanya Rp500 per satunya. Pokoknya murah, Mas. Makan satu langsung ketagihan. Oke, dijamin enak. Ya, maknyus, Mas. Top tenan.